Kajingai A but kajingit ba kajong blay uji sukres shapi hagani gasngi. Naga benta kajinga pusan naga tien kajong blay. Inya puli naga shiti ka ba ningkong u petras ka nong ka ba ar kadkot ka ba ar pusao. Kintien ka ba ong ubadaladi hi ula ba no yaki pop jongi haka met jongu halor kata kading. Bahabala yap no shakita ki pop ngin yo im shakahok. Ubada ki jingjingam snam jong u lapen kia ya pi. Hagani get khot i ki arteli ki ba khrao ki ba Jisu Kristu le na ke benta jongi. Kabandingkong ulaba no ki pop jongi hakamet jong uhi. Halor keding pena. Haga ba ulai yap no. Namara bukit ye ke pop. Kabainong jong ke pop kalong ke jing yap. Balu kres habu ulakit ye ke pop ke jongi. Ulahap ye ke ban yap no. Halor jong keding pena. Ulahap ban yap no syakita ki pop. Kenang mengin yo im Shakahok. Kabamut bau kris ula shim ya ke jaka kabadai ke jonga bat jongpi halor jong ke ding pena. Kata kadai ke bat ningkong ke bau Jisu Kris ule halor jong ke ding pena. Kaba arpat ke ktien ke jong blai kong ubada ke jingjingam snam jong u lapen kia yengin. Shua bau Jisu Kris unya palo joga ding pena. Ke Bible ka ong la sempat, la sho, la bentil, la penshitom liu hagi babon rukom. Bat ye ka met ka jungu la pensniudur da ke jingjingam snam. La penjingam snam ye ka met ka jungu. Katkum ka jingit ho lupa jungu isaya. Haga ba omit ho shu ye ka dur ka jungu. Kamdan syuk ka jingi baha ban pek ha ka dur kmat ka jungu. Baro ka dena ka daw bala pen jingam snam ya ka met ka jungu. Da ka jing syak sempat, da ka jing syak pen shitom. Da ki shipai rom ki ba la pen shitom ya u. Ndri kini ki jing ja baro ki don ya ka jing temu. Ha ka bala pen shitom sat ya ka met ka jungu kres. Na ka benta jing pen kia yangi. Jisu Kris lakit no om tang ye ki pop halor ka met ka jongo. And what ye ke jing pang ke jing krau ka jongiru. La pen skem ye ke negat khat da ka bala tho aga kitabu Isaya kal nang basan pulai bat kum juru haga gospel ka jong Matthias kal nang ka pra. Lafin pek haga gospel ke jong Matthias kelenong ke bapra. Iktien ke jong blake ong haga dekot ke bakat sao. Hadu ke bakat san ya ke bangakwa bapinda pulehi na ke Bible. Ke Bible ke ong haga dekot ke banriu. Andala janmiat ru ke lawan lam ya usibun ke basyong kusod. Deu la bet no iki mensim daga iktien bola penkia ibu pang baro. Bon pendap ya kata ke bala ong lu Isaya unong itu lupa. Uhi ula shimti no yaki jing krau jongi ula ba no yaki pang kajing pang jongi. Haga ni kesengi ke bamenta. Lada fidan haka pop. Ai no iya kata ke pop baro shaukres. Uba kloy ya ke ban shimti yaka. Kanang ya ke finlong ki bahok haka madu blay. Lada fidan ya ke jing pang. Bread no ya ke jing pang. Haga ding pena ke bau kres ula sya daga jingan. Bat nganget scam haba pilek kum ta daga jingan. Om tang bau blay un pen em ya ke mensim ke jongpi. Un pen kia ru ya ke jingpang ke jongpi. Long kia baru blay ukwa ai fi ba fin long ki bakoit ba kia. Do blay ke jing suk un orang kat bat pi haga ke singi. Nganget scam pen jai pusan ya ke khot. Ya ke ketien. Hadu bagata ketien ke jong blay kan long do long snam. Ong ya ke ketien. Tra Jisu
melakit iki pop ke jonga, melakit rui ke jingpang ke jonga, ngap tiang ye ke hok, pangap tiang ye ke jing penkia. Ublayun penkia e pi agni singi. Ublay ke jing sugun orang kat bat pi, berwanom klan, ublayu e je pi, kumba pilong. Amen.